मणिपुर की वेटलिफ्टर साइको मीराबाई ना ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट चथरब कुनमाथोइसब कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 दा इंडिया की अहम गोल्ड मेडल लौख्रे। लाइरबा मथौ ताब मियोइसिंग मतेंग पांगदुना अमदे ट्रांसपेरेंसी लेहंदुना मणिपुर मॉडल स्टेट अमा ओहेननबा होटनमिनेसी हाना सी मिनिस्टर नोंथों बिरेन अपील तौख्रे। माइनॉरिटी सिंगी याइफा थौरांगीदमक तोंगान डिपार्टमेंट अमा थमलगनि हाइबकी थाजब चीफ मिनिस्टर न पिरकले हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की माइकैदगी थमलकली। सासिनब CDS सिजनदुना सेल काइथोकनब होटनरमी वाथोगा सिगी अचुम अराल खांदोकनब NIA दा थिगत हनगदबनि हाइना कांग्रेस पार्टी ना डिमांड तौरकली। अमसुंग आई लीग सेकेंड डिवीजन की अहम होम मैच ता त्राउ क्वा कैटेलना वेस्ट बंगाल की मोहम्मदाना स्पोर्टिंग क्लब को यामना लाक्चना पांजल मरी अमद माइकी पीख्रे। मैम खुरुमजरी अदोमनि यंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने हौजिक पुंजा सिफाबुगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी। मणिपुर की वेटलिफ्टर साइको मीराबाई ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 दा इंडिया की अहम गोल्ड मेडल लौख्रे। माकना ngarangdagi hokkiba games asida nupi की केजी 94 की कांगलुकता पुन्ना केजी 133 थांगतुना अनौब रेकॉर्ड अमा थमखिबगा लोइनना लेबाग असigi अहानबा गोल्ड मेडल अदु ngasi लौखिबनै। अदुम मोइनमक वेटलिफ्टर P गुरु राजाना सिल्वर मेडल अमा लौदुना लेबाग असigi अहानबा मेडल तेली अदु हांगदोखिबनै। माकना नुपागी केजी 53 की कांगलुकता पुन्ना केजी 94 थांगतुना सिल्वर मेडल असि लौखिबनै। गेम असि नुपागी बैडमिंटन दा इंडिया ना श्रीलंका बु माइथी पी खिबगा लोइनना इंडिया ना नुपी की टेबल टेनिस तसु श्रीलंका बु पांजल अहुम सिनो दा माइथी पी की। अदुम ओइनमक इंडिया की नुपी की हॉकी टीम दी अहोब नुमिता वाल्स की महुता पांजल अहुम अनिदा माइथी बनंगहोख्रे। मीराबाई सनुना लमदम असि मिंगचट मरु हुलहलकपदा अपेन फोंदोकलुदुन चीफ मिनिस्टर एन वीरेन्ना सानरोय सिदा लैंगा की पॉलिसी की मतुंगिना केस रिवॉर्ड पीरगनि हाना लाउथोख्रे। ऑस्ट्रेलिया की क्वींस लैंड स्टेट लेबा गोल्ड कोस्टा पुनलेबा खुंबत्रा मातोइन सरुक यादुन सथरब गेम्स असigi वेट लिफ्टिंग मसाना की केजी 94 की कैटेगरी दा मीराबाई ने पुन केजी 133 थांगतुना गोल्ड मेडल लौकिबदा नतना वर्ल्ड रिकॉर्ड थम ngамखिबा सिदा कुमलंपाक मेन स्टेडियम दंगसी त्राव अमसुंग मोहम्मदाना स्पोर्टिंग क्लब की आई लीग सेकेंड डिवीजन मैच हौदोक लाखिब चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना स्टेट असigi ओइना मालेंग थाक मेडल लौरप लमदम असigi सानरोय खुदिंग मक्ता सेल ओइना लुपा लाख कुन के सेनपम पीदुना लाखली मरम मदुना स्टेट पॉलिसी की मतुंगिना सेल की मना पीगनी हाना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखी। गेम्स असिदा पुन लेबाग असigi सानरोय सनी कुनिथोइना तोंगान तोंगान मसाना सिंग सरुक यारिबा असigi मनुंगदा मणिपुर की पुन सानरोय निपाना सरुक यारी। खुद को बेहतर करने की लड़ाई है मीराबाई चानू की और ये लड़ाई यहां से शुरू होकर एशियन गेम्स के जरिए टोक्यो ओलंपिक्स में पहुंचने वाली है। उसका दावा ठोक दिया है उसका डंक। Mirabai, who recently won gold medal in the World Cup also, and she also now broke the record of the Commonwealth Games in the weightlifting at 48 kg, and I really congratulate on behalf of the state government, on behalf of the people of Manipur, and I express my happiness and proudness to her. The government has already, when she came back with the gold medal from the World Cup, we provided 20 lakhs, and this time also we are having a policy. Accordingly, we will do it. We honor her. ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्टा हौजे हौजे चथरब कॉमनवेल्थ गेम्स ता साइको मीराबाई सनुना सनाब की मेडल लौब ngамखिबदा स्टेट असigi लैंगा की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटफाउ हाउकिब
Works Minister T.S. Bishwajit, Social Welfare Minister Namcha Kivjed, and the All India Youth Federation, Tongan Tokpuchirul Singda, Tagat Bufongdorakli. Amaromda, Psycho Mirabai Chanuna, Commonwealth Games, the India Han gold medal low Matakta, Games Sig and over record Tambangam Kiba Sida, Sanaroyasi Pona Pamlamdam, Nongpok Kaksingda, Imumanungi Mio Singam, the Kero Lekagi Miamna, Haraute Ambafondok Nakre. Minority Singi, a Yai Patarang, Idamag, Tongan Department Ama. Thamlagani haibagi thazaba Chief Minister na pirakrehana Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi maikai digi thamlakli loinana English singani tara dagi English singani tara teret fawbada paikhat kiwa MOVC gi scheme singda soi baran layarbara haibadasu SITM semduna thizillagani hainasu Chief Minister na thazaba pirakrehana MMWO gi president na fongdokre minority singi maruoina maitai pangal singi pangmam thokwa hak sing Panganaba Manipur Muslim Welfare Organization Miam Galoin and Sanchilak Kongjang Singi Mahi Oinangasi MMWO Gimute Singna Chief Minister Unaduna Wari Sabada Minority Welfare Department Kowalenga Kasigi Anoba Department Ama Tham Gimanung Tamlagan Hana Chief Minister Natazaba Pirakibani Hari Minority Singoiba Anoba Department Ama Tamlagan Habo of Masigi Matakta Manipur Muslim Welfare Organization Matam Kyagi Mamangdagi, Lengaki Mapam the Takna Duna Lakiba, demand Singsu, Tabak on Toklagani Habi, Tazabasu, Aibo, when a Chief Minister Nangasi, Pira Krehana, Manipur Muslim Welfare Organization, President Fundre Abdullah Patan, Fongdoraki. Ngasi Chief Minister Gawari Sabada, MMW on Tan Kiba demand Sing, Piragani Habi, Tazaba Pirak Padagi, Chief Minister Unar Rubatung Ngasi Hata the Leba, MMW Office Mamangda, Lubasigi members sing the Miam Golonina, Harawa Fongdoki, Harawa Fongdok Baduka Marilena, Paumi Singer Unabamada, Lubasigi President Fundre Mayum Abdullah Patana, Haikibada, Chief Secretary. The MMW Ogimio Taran Sabakang Womana, Chief Minister Unaki, Works Minister Bishwajit, Education Minister Radesh Yamamadi, Forest Minister Siam Kumasu, Wari Sabadu, the Sarugyaki, Loinana, MMW on Tan Kiba Minority Singi Tongan Director Ama, Tambio Hab Demanadigi, Matakta, Department of Oina Tam, Gimanung Tambiragan, Habigi Tazaba. P. Kibagalona, MMW on Tan Kibatongan with demand sings to Piragani and Aiboina, Tazaba Pirakibani, High Key. Wari Sajaroba, Manipur Muslim Welfare Organization, Palibalanga, Maikai the Tauzakiba demand, Atuba Matamda, MOBC, Dagi Tongan, ID, Tongan, but separate minority directed Amatambu Habdo, Tasena, Nasi, I coin Hajar of the Hena. Nasi the BJP Lusimbo Gomen Asina, Minority Director Kimota, Minority Welfare Department Amoina, Tasena Tamani OBC, Kaiduani, Hibagi, Tamaman, the Kaiduani habits of Saba with a full commitment, Bibidakle, Pan misuse Tokiba Lana Sina Kiba Skimsing, manipulation Toki Mayamase, Tijanabita SIT, Masemakanda, Masiatu Matamatijalagani, Hibagi, Nasigi commitment so with the PB, Masibu Sapsar, fulfill Tobirakani, Hibagi, Asasu, MMW Ogi, Maikai Dagi, Tamzeri, Miam Puna Makata Nasu, Masista, MMW was Sawatpio. Chief Minister N. Birena Luching to the Lengaki Cabinet Minister Madimakok official Kiagaloina go to the village cyber mission Gi Matangda Nasi Minister Secretariata Mifamam Fangto Cray Mifam the Chief Minister Levagasida Development Purakpagi Lambda Manipur model state of Ohen Naba Samgat Wafam Fongdokiba status da positive change ma purun na ba madi lairaba mathau tab myo sing de mateng pang da lenga gasida transparency lehen na ba hona ba da punna sanction min na ba wafam su mak na fongdo ki hana Chief Minister Secretary ta gi thok pa che role amada khangalak li mission asigi makhada agriculture power education amadi haksel na chingma singda ahian bi miyeng sangani amadi state asigi constituency single laile bakungang khuding makta statuna state asida positive change ma purakna ba honagani masigi damta Chief Minister na chairman noiduna deputy chief minister madi PWD minister na mathang sina vice chairman amadi convener oibaga lonana MLA sing na member oiduna committee ama same lagani mission asigi thabak thoram sing laptop na bagi damak
April 9 Imphal gi City Convention Center da mifam ama pangthoklagani haina su serol asina makha tarakli. Sasinaba Sectoral Authority CDA season aduna sel kaitong na mahodaram lehabik matang da lairibo wathoga siga chummaral khangdok na ba National Investigation Agency da thigaran gadabani haina Congress Party na demand tarokli sel kaito ki laiti haina Works Minister TS Bishwas in media da fongdo ki wafam palladuna ngasi nungtil Congress bavanda Paumi Singa Unabum the Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson Hareshwar Goswami na wathoga si hauzik thijin humjin magi thabak sathabada natana police ta FIR thakre hari adubu karamba kangbuna wathoga si thijilaga no funds withdrawal with force CDA hairi banohana Works Minister da wahang hanglakli maana makha taraduna haukibun with marin mangani gi mamang da thoki wathoga si karigidamak media madi public domain thamdabano lupa crore kya senabagi wathoga si Congress na media da fongdoklam daba thoklabadi tumina lesilamba yai Works Department na han khanglamba oirabadi police ta mangjongna na wakat lamdriba karigino Finance Department na police ta cherol tharaba matung wathoga si thorakbo oina tawi maramaduna wathoga si gi white paper puthoktuna CBI amadi NIA gumba independent oiba body amada thigat hangadabane loinana wathoga si Congress na thon bani haibasi withdraw tohaninge sabsaba khudam sangdam laibadagi fongdorak bani haiba wafam fongdoraki fund force to the fund withdraw force to what check na fund si withdraw to this kamain khangino sin haibadi huji still investigation chathari ju hai police ta dagas thari ju hai aduga mana kamain to dana karamba team na karamba group na kana na thijallaga mana khoigi no funds withdrawn with force CDA se kamai haibano sima joi thamjaning maram de thijaliba pot ambo khangdriba loidri pot ambo mana tawdi haigadi thijalakadubagi phone du su independent CBI gumba NIA gumba natragadi mana haik thokra pot abasida tana torkane basi khoi madugi chingnadaba ngamde akhoina already hana thijanjarabani Congress na mana longnaba tawani haibam chu yam kanna haiba tari Parliamentary Secretary Hapki Matanga Manipur High Court Sathar case king asi hearing tap numita Petitioner Council na matam kara PBO harakputagi numitarani yaithokre panbayai Parliamentary Secretary Khanbagi ayab piba ek Supreme Court na unconstitutional oi habigi matungina BJP na luchingba lenga kasina Parliamentary Secretary Tarani thoi hap kibugi mayokta Congress MLA Marina Manipur High Court PIL hama thangat kibanei Bharatiya Janata Party BJP ki Kuntranipan Suba Foundation de Hayeng India Pumada Pangthoklagani Party asigi singama chapan marifuda April 3 linkhat khibni haina nitaipa chuthek pangtho ke pawgi mifam amada BJP Manipur Pradesh ke General Secretary Administration ke Sarat Kumar na fongdoraki Hayengi numidase BJP Manipur unit nasu pangthokani amade district level amade mandal level singdasu Manipur pumbada pangthokani hari Foundation de asigi state level organizing committee ke chairman na State BJP ke Vice President S. Joy na Oigani amadi convener na State BJP ke General Secretary Organization and Nimbus na Oigani. State level ki thakta hayeng eta pechutek level BJP Manipur Pradesh ki head office ta pangthok ko durub thorama sida Chief Minister Nongtungum Birena Chief Guest oina saruk yagani ayuk pung tarama thoide ki hauga durub thorama sida party asigi workers sing amadi party asibu nungsibi bumi isine saruk yaviyo haina के शरद कुमार ने पाउजे लकली BJP स्टेट की लुचिंग सिंह अमदे लाइवे खरब लुचिंग सिंगी इमु मनुंग की मियोई सिंगबुसु इकाई खुमनब उटकनी हानसु फोंगदोरकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लितोब सरकार सिंह मरमदा कांग्रेस पार्टी ना वफम खर थमी ngarang honorable minister na sengdokpa yaba sengdokraba paisa sing adu magi account contractor du account changjar ga su account pun mak to loina freeze toksal ga thamme abisi honorable minister ngarang phungdokki wafam ni adu ngasi di congress party na in terms of crore
crore crore की पैसा मांगन ग्रे है दुना एलिगेशन तो बसी ऑनरेबल मिनिस्टर सी दायित्व लेबा राज्य सिगी मंत्री ने कांग्रेस पार्टी ने असेंबली दा हाउस द पीपल स्टेटमेंट काउद्रिजिक रवीना संजीत सिबदा हाथ पर नतन उपाय लेते हाई की वजह मतलब दुकी दरेन चीफ मिनिस्टर होगिबा सी ओइबो बिना हाई की वापम ने सी पहाई त हजन बगी हैबिट तो बीजेपी की ले जदे डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मनिंग थंगु वाल की फेंसिंग खाबी दबगी मायोक तंगसी कॉलेज असी की ए ब्लॉक सो लॉन्चिन बा डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स टोटल शटडाउन तौबा मदी पीजी एकेडमिक ब्लॉक साबगी थबक थिंजिन अथिंग थमखिबा अदु यानबु पुरपदगी खुदक्तगी हंदोकले हैना डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट यूनियन की सेरोल मना खंगलकली ngasi director education yu gi office ta pangthokpa mifam amada director ge student union ge yanabu purakpadi khongjang ngasi handokhi bane loinana hayeng dagi mahosagum normal class satharagani haina su cherol asina maka tarakli Kaksing district ki headquarter ase waikong thongjaw thammu haina wavagai hianglam amadi sugnu assembly constituency gi miyamna khongjang sangsilingai seraka sida Kaksing town the thamna building construction ki thabak paikat pa haure haina Kaksing district headquarter demand committee waikong thongjaw na PNW phongdok laduna athu matam lenga na paikhaliba khongthang ase handok trabade makha tab khongjang sing sangsilagani haina section wa thamlakli Manipur Press Club the Paumi Singa Unaba Mata Committee is convener Suresh Kumar Mayang Lamumna Wavagai Hyang Lamam the Sugnu Assembly constituency Miamna Waikong Thongjaw the district headquarter Tamgada Haduna Kaksing Fog the Kongjang Sanction Ki Kongjang as lep none of the Belang Apple Torpadi Salib Sayasi February Kuntarukta State Minister Unaki Unaba the Fazab response Pirakpadi Kongjang Handoki Madugi Makada Maka Tarakpoina Revenue Minister Karam Siamna Mafam Sab the Tamna Bahona Gani Hana Handak the Fam Kiba Assembly Mifam da Fongdok Kiba Laikre Adubu Nasi Faw the Lengaki Makiri Substab Tabakam the Pakat Laitri Madagasida Kaksing Town the district headquarter Saruk Wagadaba temporary security barracks Sana Naba PWD Kaksing Division and Torang Taure Maramaduna Taurangasi Atu Matam the Lepu Miam the Piki Bataza Batabak to Ontokton Waikong Tongzauda district headquarter Tamna Batabak Hobio Miam Gimayok the Tabak Torok level the Hianakan Makongjang sanction and the same Sare have a wafam Fong Dorakli. सरकार से थमजरिंग मदे सरकार न पी की कमिटमेंट ngakpiu revenue minister na manipur ki khwai gi maru be assembly da पी की district headquarter waikong thokjaw si da thamnaba सरकार na thu matam da hongatpiu सरकार na dugumba aikoi gi sen kai thokpa gi natraga dugumba contract work khara pi bagi pau tari basina chumbo oirma taragade ngasimak mari leinaba सरकार amadi phammasibu paibiriba Concern Minister na atuwa matam na miyang chanchin biraga hairiba thabak sing asi lepiu natragadi aikoi Kaksing district headquarter demand committee waikong thongjauna praja miyam loinana akan ba mongda Kaksing changdaba loinana Kaksing district yoiba ban de chingba akan ba thokdok thomong mayam ma torokani hai Lilong Haurebi College Students Union thoko cherwala mada Manipur lengakna College asig regular principal loina Dr. A. Surenjit pu tharak pada thagat phongdorok loina oza si utaram na okli hena khangalakli ngasi DSP operations Thawal Sasidananda Soibam gi supervision makada CDO Thawal na SP capsule Sani Humpatra tarit ka loina na miyoyama farba miyoy adu sagol tera amudom akham lekai dagi Khaidem nonglen khomba masagi sai kuntramanga ma lilong Kalai Kongdagi Fagat Kibani SP capsule Singalorian Farmi Edo Lilong police station the Makata case Lokon Bugidamag Sinak Rehana police ki PRO Gichirola Mada Kangalakli Seventh Pay Commission Sana Hanaba M2 MZO na Changsilakliba Cheesburg strike Waroisin Purak na Bahona Bagimahuta Taumi Singbu Manipur Lengang na Fana na Bakoitan Tanhabgi Tawonga Sina Solution Purak Ngamloy Lenga ki Maike gi Tazaninga Web response Pirak Labadi Cheesburg strike Kongjang Kudaktagi Handoke Hana Fongdorakli Infal West ki Mafamada Paumi Singa Unaba Mada Joint Administrative Council of M2 MZO gi Secretary General
Laitonjam Bikena BJP na lengak pai India gi state taramapan yauna state kunmanga romda 7 pay commissioner se hoki bachai ani rom gi mamang dagi fangan khrabane adubu BJP na luchingbu Manipur lengak asinade employee singna talib demand khangbi dana lairi mak na makha taraduna Manipur the 4 pay commission fangan na ba hona ba employee singna numit taramanga ni khongjang sangsilaba tungda fangki 5th pay commission ki matang da tha ama loinana 6th pay commission da tha ani khongjang sangsilaba tungda demand fangba ngamki adubu 7 pay commission fangna na bhona riba sida lenga ga sina pamli ba si tha kya khongjang sangsin bano haina wahang tawrakli nakalam romda The Telegraph Pause ki special correspondent Wedamba Manipur ki saknaira senior journalist Kelen Thokchomna manung matam shadana laike dabda M2 Comedy MGO na awafu sufongdorokli Mamangi government gumna thama thani koi independent sizwa strike se sangsel babutungda solution ju pubira kadurira athuba matamda independent sizwa strike si lotion ba yaba positive oiba response kaiguma pibir agadi jangjali ba strike asi mapung phaba solution adu par agadi akoi khutak ta strike si handok chagani kaigumba koina strike si mapung phaba solution du phangdringai da handok padi handok oi hayeng dagi di akoi nauji jangjali ba democratic oiba akoi gi independent sizwa strike si akoi office ta laaga isa isa gi thabak sing si suba lefam bani ado hayeng dagi di office ki ka manung changdaba laibe mayam jam mapa da loi leiba aduga leiba protesting si akoi yam democratic oiba All India State Government Employees Federation AISGEF ki tara taruklak suba National Conference 2018 ngasidagi hauduna Senai Sukomal Sen Nagar de Leiba R Muthusundaram Holda pangdok haukre tha sigi nifan phau chatagadur be conference sida Manipur Government Services Federation AMGSF ki General Secretary oi bagi mathakta AISGEF ki General Secretary Fam Supai Riba Purujit Larik Yangam Susaruk Yari Maang Kumjali Singani Tarataret ki September Thadagi Housing Fawbada AMGSF na Pang Thorakliba Paikat Kiba Tabak Thoram Singi Oiba Marik Chumba Work Report Ama Thoram to the Lantoki All India Tanzim-e-Insaf AITI Lilong Local Council Sinduna Haukiba January Thad Pangtokiba Class 7 amadi 8 Lunan Class 9 amadi 10 gi category anito na Pangtokiba First State Level General Knowledge Competition da position lawro kraba mairo ising manamathum lakli April 9 gi numidrung bapung taranithoi ta madamda Lilong Higher Secondary Madrasa da yantoklagani haina serol mata khangalakli Luna Matanga Swida, break him lozage, break him matunda, Kairao Assembly Constituency Manung Channel label Langdumdagi, Sanam Sandrok Foba, kilometer Taruk Lom Sangba, Tongrang bi Kong, Nasidagi Sing, Bahauki Pau, Amade, Manipuram Sungmalim Tongan Tongan by Pau Sing Pudu, Laxage, Impact News Pu, Minging Tadun Leview. Break him the Mayambo Amon at Ram Nokchari, Loinana, Bulletin Sigimakata, Pau Sing, Miam the Pijari. Sahi kunmari ki matungda ngasidagi langdum de leiba thongrang bi khong seng ba hokre khonglung seng ba sina lofam acre kunthra ma thoirong gi low singu gi thabakta khudong cha lagani lenana mathang sai fawu gi manungda thongrang bi khong asi ga iril turel ga samna halliba mini veres asi nauna saragani haina Kairao Assembly Constituency gi MLA Lorembam Ramesho da fongdorokli Kairao AC ki manung chana langdum dagi sanam sandrok faw kilometer taruk taret lom sang khong asi matam kya gi mamang dagi sembi dana lakbana nong khara hek tabaga akoi bada leiriba miyamna isau mayok na badana tana khong asi gi tafam oiriba thongrang bi lokol asi ising na thumjin na lau uba yadana leirakibani adubu khong asi gi khongnung sengdok pasina thongrang bi lokol da ising thumjin matam da mafam adugi ising adu Sithoktuna Kong Asida Tab Yaragani Masigi Sumatakta Kongnung Luna Taurabanina Ikang Tamatam the Su Ising Fangan Yavi Kudong Sab Lady Amaromda Iril Turelga Tongrangi Tong Kong Asiga Samnapam Oiriba Langdumgi
strong law yi haina khangriba beres yawa mallab thong asisu mathang sei fawgi manungda hena faba mong da nauna sargani haina MLA na thajaba piki am kun chai kun mena chang traba du si khongjir ka do ka da koi lo pari lising tara manga songa mai tar ekar wena lising kun thama thoi something lai ba duna uran chiru da gine to choma chai ti sanro khanok lising mayam jena lo cha cha da ba sahi mang da lo omai udum una bai tar du antak seng ba khongjir kitang di mateng ogiran khale do sig mathak ma koi mai department tana jara kan yam chaw pam koi 25 horse power ke so pam ani hum khila kan da antak soi dana koi ga me chi ki pandam moina koi lomi jing da koi ising awa ba je le ha ba je ma koi pandam na hai khong chi singdok jabane mathang gi chai da koi yar ga di MI department da kenel king champion haina bale huju ki mena diga menje pesa matik cha da bani na aya mu people le proposal tha gi bade le kai ma huju sem mur kan da mu sing chaw pun halaga di chang ka na khoi ki bade ge live mathang chai ge kan ka December January chai de ge khoi toishon na sim sem na wavugai faudun chele be segmai tural mafam ke hada kai kiba torban semjin bada miyam gi chang kibal pa lak tara ma palong gi sen fam pi thok tri fawa water resource department gi kaksing division 3 gi official sing office sang bada thing matham grey Manipur press club the paumi sing unaba bada wavugai social welfare club ke advisor mayengbam ranjit na mamang sai ki isaw de turela dugi wavugai thingel lekai kairak kalikam sung bambon mapada torban kai ki torban kai badu thingna rabu mafam adu ki miyam na kaksing division 3 gi official singawa tanaki wa tana baduda division adu official singa sel laite harak padagi miyam na sel puthok na torban sem baduga konana sel hanjin bahani yanaki mafam adu gi maivel lekai gi miyam na leijab sel puthok na duna amadi mingon dagi sel puduna torban thingmagi masak sing leiduna matam du torban kai semjin kibani hana fongdoroki handa ke miyam gi puthok ba sel sing adu hanjin biu haiduna department asigi EEAE singi mafamda imaivel singna unaru matamda sel leite na koina oina sel adu fangna project semlaga sanction tana jau haina hairaki hari matamuda miyam gi sel na semlaga hausna inthorak pasi yaningde aduna lengang na thu matamda miyam gi sel pithok piu haina ranjit na makhatar duna fongthorakli पुथोखिबा पैसा सिंग असे अखोय हंजन बियु सेंदोंग तान गे हाइब नते ऑनरेबल सीएम ना मार्क तौबिरप मतुंगिना चीफ इंजीनियर ऑफिस ता चलगा अखोय सि सबमिट तौरे चीफ इंजीनियर ना मथंग थादरगे एसी अमदे डिवीजन बौ थादर कांदा मसी खनर मतुंगदा हाइरिबा सेंक्शन जे इमाइबेन गे दा तानो नखोयना पैसा दु तानजरो हाइबगी याम चावबा इमाइबेन ददी असिगुम प्रेशर अमा पिसन बिरक्तने इमाइबेन गे से यामना मथवाय नुआय तब मोंगदा लेरी अखोय की पैसा से इमाइबेन गे पैसा से मखोयना करिगुम पिबिदब तारगदे हाइरिब डिवीजन की ऑफिशियल सिंग अमदे आईएफसीडी की स्टाफ सिंग हाइरिब जगह वोगाई की जगह द चंगबा चंगनदबा हाइबसिमा अखोय वारेबनरे Manipur ki saknairaba senior journalist amadi the telegraph pausi ki special correspondent Kellen Thoksom ikang khangawdana laikhidabada United Committee Manipur UCM ki office ta awawa phongdokbu ki mifam ama pangthoktuna minute ani 2 minute leptuna laikhidrabi mafam dai kai khumna utkre haina serol amada khangalakli lamphel da laiba Manipur Home Guard station ki barrack ta gi yamlaba yungau sing fagat kre Hauzik numidang waram pung taret tab matam adwaida Lamphel police station ki officer amana luchingba kangbu amana yungau sing adu fagat kibane state to da yungau sing station adu da yungau sing lai rehab pau fangmadagi Lamphel police station ki kangbu sing amasung kada gi miut sing ama famadu da sangshinduna yungau sing adu fagat na bahonaki station adu da lairiba home guard personal kharada yungau thamliba ka adu kanagi no haina hangbada khangba ngamdabadagi police na ka adu so fakai ki so fakar ga ka adu changduna yengbada yungau sing adu borada haplaga thamlamba thengnaraki yu sing adu police ki kangbu adu na phagala matungda Lamphel police station da puraklaba matung state asigi excise department sinakre Home Guard station adu da yungau sing fagat paduga mari lenana case amasu lokhat kare
Lamding Educated Welfare Association thokpa chero lamada Lamding Kumantem lekai Thawal district na mayai kab ne sa sa thakpagi mathakta sangsilapa khongjanggi sarukam oina ngarang sangai umpham dam makhongdagi number 4 seasoner ba na ahum association sigi thawmi singna fare hana khangalakli makhoi ahum madu association sina warak watem tawraba matungda hawraklibana singna mayai kab ni sa seasonaba Hengalak libasi yengduna laithokpa matam natre hanasu serola sida makatarakli thasigi mapandagi tara fawba Rajasthan gi Jaipur numit nini chungna pangthokadaba NSUI gi convention da National Students Union of India Manipur State Unit ki mioi tarani thoisu saruk yarugani hari hariba national thaki convention sida laibak asida leiraba mahiro singna thengna riba khudong cha daba college student union singi mikal da sel sangan bayauna hiram kaya khanagani loinana convention sida khanaribu wafum sing marilenaba singda pisinduna parliament ta bill loina puthokna ba taknagani hana National Student Union of India Manipur State ki president Pukrambam Bankim Chandrana ngasi Congress babanda paumi singa unaba mada fongdorakli all over the country se ekoi movement si sagal aba matungda national issue ama oihalakani national issue ama ohal aba matungda ekoi parliament ta ekoi sigi bill pass tau haidana ekoi gi lairiba representative mayam da taksan gani aduga haiba potsi bill or act poina olakna ba haidana ekoi gi ultimate goal si masine all over the country se ekoi movement si sagal aba matung lakli April tarukta youth front Manipur People's Party na sindra pangthok kudraban harol singi numit na lakpada Manipur People's Party na yaifa pawzal pirakli Sandelam sung Tenopal district ani ki manung hanjin Myanmar ga tainab khul nifu taret lomda measles rubella hida kapthok luna ba Dr. Nurse Singi Kangbu ama sanction kray measles rubella hida kapner bigi Kangbu du primary health center more dagi ngasiu SDC Romeo na lamthaki Dr. Nurse Singi Kangbu adu more PSC gi MO in charge oriba Dr. KS Santi Kumar Luchingli hida kapagi thabaga se khul nifu taret makta numit mangani chumna sathagani hari ngasidagi hawkiba measles rubella hida kapagi campaign adu khul taruki hida kapagi thabak sathab bahauki lodana khul taruk adu gi angang sani marifurom da measles rubella gi hida kapthok ngamki hida kap kibangang singda measles rubella gi hida kap la heba khangna naba sakang se amamam su kusinaki ai samak Dr. Santi MO in charge PC more mission rubella gi campaign sigi out is ki session moina koi ngasi single group ki village 47 cover tonu ba koi ngasi yong changsil le punna koi na changsil ko program si da punna 47 village cover to da ni tangai phadna sabi idea gon go logi da program si village me amji cover to ngam jaga de yam da 10 days bok chang pai program ma kha pon da idea ne idea gi mun da koi 47 cover villages cover to no hona gani Thangmaiban apun manupilu thanil thokpa cherol amada Manipur police ki yamlab nongmayam de magazine mang kibak marilena case bu NIA da sina kiba thawong bu thagat bu phongdorok pagal loinana maral laiba sing puthoktu na asig ba thawdok matungda amuk hana thoktan na serak PVO haina lainga ki pung sing silakli Thawal district ki Wangjing Tenthagi MLA P Brozen na hawkiba chahi lisingani tara humdoi dagi hawduna ma ki apokpa laikhidraba P Brezabihari ki mingda linkat kiba P Birahari Charitable Trust na constituency sigi ahal oirab singda tha khudingi piba oles pension yenthokpu gi thoram amanga si MLA sigi wangkhem de leiba yumda pangthokre sahi amada anirak thokna pangthokpa pension yenthokpu gi thoram aduda MLA P Brozen na hai ahal oirab singi mateng khara da oirab su Haiduna pension scheme as Haudok Kibane, Masida politics ki Wakalol Tamdana, constituency asiki ahal oiraba sai, Humpunipan Mataki al oiraba coding makta, pension asi P Bani Hanama, Fondoraki, Nasiki Toramada, constituency asiki ahal oiraba mioi, Chamapan Yankai the Tataruki in Lupalising Amagachani, pension gisan from Moina Yentoki.
सिंगजमई ओक्रम लेखाई दे लेबा एलजे एडुकेयर की माहिरोई हुइनिंग सुंबम थाउंगंबा एलियस रेंडिकना लाइखेदबदा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एम सुना चेरोल अमद नुआइतब फोंदोरकली कायरिम बिखोग स्टूडेंट्स यूनियन एंड क्लब KSUC ना सीजा आई केयर फाउंडेशन लांगोलम सुंग नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB नेशनल हेल्थ मिशन का खुसम नदुना नोमगी ओइवा फ्री आई स्क्रीनिंग एंड कैटरेक्ट डिटेक्शन कैंप अमा ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की कायरिम बिखोग प्राइमरी स्कूल द पांगथोक्रे कैंप असगी ngौदोंग लेरे हन खंगलब अनाब सिंग अदु सीजा आई केयर फाउंडेशन यूनिट ना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन तौगनी हरी ngasi कैंप तो द पेशेंट सनी कुन लायेंग बदा मियोय तरा निथोय दि कैटरेक्ट नारे हाइबा कंफर्म तौकी खाबम लमकायद लेबा सेफ एक्सप्रेस गोडाउन द मयाय काब चिंजाक थमलंबगी दमक्ता लेकाय असिगी सोशियो डेवलपमेंट सब कमिटी ना मतम चुपगी ओइना हारिब गोडाउन असि थिंजिल लेहना कमिटी असिना सेरोल अमद खंगलकली हौजिक ngasi नोमगी सानबगी पाउदा आई लीग सेकेंड डिवीजन की ngasi टिडिम रोड एथलेटिक यूनियन ट्राउ क्वा कैथेल युम्बु ओइदुना सानाखिबा अहान होम मैच ता युम्बु ट्राउना वेस्ट बेंगल की मोहम्मदान स्पोर्टिंग क्लब पु यामना लाक्षना पांजिल मरी अमद माइथी पीख्रे मणिपुर स्टेट लीग की यानहन चैंपियन ओइखिबा ट्राउ क्वा कैथेल की पांजिल मरी यदु क्लब असि जर्सी नंबर 10 मालेम गानब माइथेन मैच अदुगी 15 सुब मिनिट अमसुंग अहान बहाप लोइद्रिंगगी इंजुरी टाइम हाप मतमदा गोल अमगा पुन अनि अमसुंग क्लब असि जर्सी नंबर 11 प्रिंस ना हुमबुतरा निथोय सुब मिनिट अमसुंग फुल टाइम लोइखरब मतुंग मिनिट मंगा इंजुरी टाइम हापगी मनुंगदा अनि सुब मिनिट ता पांजल अमगा चनसिंदुना पुन पांजल अनि चनखी नाकल अमरोमदा मोहम्मदान की माइकई दगी सु पांजल हंदोनरब अंगम थाकता होनदुना मैच अदुगी मिनिट यांखई मंगा चटप मतमदा जर्सी नंबर 9 डिपेंडु द्वारीना गोल अम हंदोकी अकन बलंबा तौन सानकिब मैच नाकल अनी की मरक फॉल तौनबदगी मैच अदुगी हुमफु मंगा सुब मिनिटा मोहम्मदान की जर्सी नंबर 10 फिकुर अमसुंग 80 सुब मिनिटा ट्राउगी नाउचा रिफरीना येलो कार्ड अमबम बुक तौखी ngasi खुमलंपाक मेन स्टेडियम दा सथकिब मैच अदु स्टेट चिकी चीफ मिनिस्टर एन वीरेन हौदोक लेहन लाउथोखी पनबयाई लीग से ट्राउ क्वागथेल मैच अहम सानबगी मनुंगदा ngasi गे असि थारगा मैच अनि माई पाक ngमखिबग लोइनना मैच अमना ड्रॉ ओइखी ngasi gi मैच हौदोकपुगी थोरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर एल जेंट कुमार ISBS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हुइद्रोम बिक्रमजित अमदी वविना ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TH डबली सुसरु याकी अनिरक सुबा सिंगटम फुटबॉल टूर्नामेंट ngasiदगी लैतान पोकपी प्लेग्राउंड हौख्रे यंग स्पोर्टिंग क्लब लैतान पोकपी न सिंदुना पांगथोलिब टूर्नामेंट सिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमसाना साना खोनबना लमदम असिबु मालेम द सक्ताकली हाइब वाफमबु नवौनना निंगसिंखी लमदम असि अपिक स्टेट ओइजरब सुलेबाग सिगी साना खोनबगी लमदा अचौब थौदांग लौरी हाइब वाफमजु फोंदोकपग लोइनना साना रोइसिंगबु सिंगथाकी मणिपुर तारीब तोंगान तोंगान जाति सिंगसिगे ईद तोंगदा अचौबा मागी मरमदम मणिपुर सु सक्तांग रब होनबदा अकनबा मागी एनर्जी सिजनरकांदा मणिपुर सि स्पोर्ट्स सिना खंगली हाइ बसि माई वाहौ दोन थमजगे सानबा सिदा पो थोइब नतना अकोइ कुनिमक लमदम सिगी मणिपुर गे मदि भारत की दमत सानरी हाइ वाकल दु खनबिरकांदा सगी प्लेयर सिंगना सानबियो अनिसुबा संगाई ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल चैंपियनशिप ता वी साई थांगमैबन माई पाक्रे ngasi mapal khangjeibung chathariba tournament sigi nipan subal league ta KFC namulen gi sanaroi hemin thang amadi lamkholen anina match sigi tarugam sung humdoi sub minute sing da panjal amamam chanki matungda TRVSA molom gi sanaroi
ग्लाडन कोम अमदी बोबा अनिना मैच की तरह तरुक अमदी निफु तरेत सुब मिनिसिंग पांजल अममम चंदुना मैच असिदा मायोकनरिब टीम अनिमकना पांजल अनि अनि चनदुना मैच असि ड्रॉ ओइखी सथरिब टूर्नामेंट सिंग असि सानखिब मापन सुब लीग तना वी साई थांगमैबन गी सानरोय पी रोमेश ना मैच असि गी मरी कुनमंगा अमसुंग यांखै सुब मिनिसिंग पांजल अहुम चंदुना टूर्नामेंट सिंग अहान हैट्रिक फंग सानरोय मा ओइब ngамखी United Veteran Football Association Manipur Sinduna RKFD Private Limited की सेंटंग मखादा पांगथोक लिब टूर्नामेंट सिदा फुटबॉल टीम तरामपन्ना लीग मैच सिंगदा अथोय अहेन तानरी टूर्नामेंट सिग हयेंग मखाता लीग मैच अनि सानरगनी All Manipur Sepak Takraw Association amadi IMSUC haingang ani na khusam na durang asidagi taramapan suba mini kunmathoi suba sub junior amadi junior boys and girls kuntramari suba men and women state level Sepak Takraw Championship 2018 IMSUC ground haingang makhalekai da pangthokpa haukrei Thasi ki nipan bau chathagada championship se hawdokpo ki thoram aduda Social Welfare and Cooperation Minister Namcha Kivjen Ya School Assembly Constituency ki MLA Thoksom Satya Brata Imphal East ki Adaksa P Bimola AMSTA ki President ki S Dorendra Madi Haingang Microfinance ki Proprietor ki Dilip Amadi Masana si bu pamjab miyo ki ana saruk yaki Anisuba T Subol Memorial Veteran T20 Cricket Tournament Cyclone Thangwiban Mai Pakre ngasi Oriental College amadi Model Higher Secondary School gi sanabungda sathakiba tournament asigi mari suba league ta toss ngamkiba Sajing Cricket Club na batting hana sanaduna match asigi apiba over kunda wicket nipan khak turgaran chama yankai lobngamki ininga sida S Rakesh na ball nifunipan ran humpum doi lobngamki Match asigi ani suba batting sana kiba Cyclone Thangmaiban na match asigi api over kunda wicket manga khak turaga mai pak pagiran sama yankai ni thoi loduna match ase wicket manga da mai pak ngamki inninga sida El Binoy na ball nifu humdoi daran nifu mapan lob ngamki ngasigi league match asida wicket ahum ma de ran nifu mapan lob ngamki ba Cyclone Thangmaiban gi all rounder El Binoy na match asigi man of the match takhi Manipur Veteran Cricket Association ki miyang makhada T Subol Memorial Trust ki sentang makhada pangthok liba tournament se da team tare na saruk yari hayeng tournament se ki league match samada Nafsa Khaim Fall amadi Model Club B Singa Makha anina lamba taunargani Mari Suba MCAW Pralada Amadi W Ramanda Elite Cricket Tournament Chem Kagempali Mai Pakre ngasi luang changbum de level luang Pokpol Cricket Stadium sana kiba cricket tournament se gitarani pan suba league ta toss ngam kiba ri youngster dagam pal na betting hana sana kiba da match asigi abi over ni phu yodan over kontratar ke bon anida wicket tara maktur garan chama tara taret khak lobangam ki ining asida Mintu Chandranaran Kunmanga Lauki matches again is over batting Sanaki with Champ Kagem Palina over Taratarat ball and the wicket Mangaka Turga Mai Pak Pagiran Chamatara Nipanadu low duna matches wicket Manga the Mai Pak Ngamki Ininga Sida Boni run Nipula Wangamki Nasigi Lick match Asida wicket Manga Lowangamki with Champ Kagem Paligi Voller Langlol Yambana match Asigi man of the match Taki Manipur Cricket Association is in the Sathariba tournament sida hai ahan qualifier match thasi taret sanaragani Loran matang sha bulletin ase tension jadring ki mangwina headlines amuna thamjari Manipur ki weightlifter Saiko Mirabai na Australia gi
Gold Coast चथरिब कुनमाथोई सुब Commonwealth Games 2018 दा इंडिया की आहन गोल्ड मेडल लौब ngamkhre लाइरबा मथौ ताब मियोइसिंग मतeng pangdun amadi transparency lehendun Manipur model state amoin naba khonamine si haina Chief Minister Nongthum Biren apil tawkre Minority singi yai fathaurang gi dabak tongan ma department am thamlagi hat ge thajaba Chief Minister na pi krehna Manipur Muslim Welfare Organization mai ge thamlakli Sashin of CDF session at the cell Kaitokun of Honorable Watoka Achum Aral, Kang Dokman of Anaida, Figure and Gadabani Congress Party and demand Torkli. Amasung I League Second Division Yan Home Metstar, Draw Quacket in the West Bengal Mohammedan Sporting Club who Yamna Lachan upon the Mariam at the Mighty Grade.